ka Pyrthei TV. Tunyi kami kimat-kimat dak pasang syuagi Khubor na Kylleng ke Jylla. Kale niam jugisan kurbat khatwikur halum shilong kapin saanut yaki bebun balang hadin bu rendang jong ublang uklam hap hamadan hadin belapom yau. Hagane kale niam nasa kilang da usim ke hima milim upaim aina manix im haringkat ke jingadan lang ki bakra jong ke hima milim. Habikran Menteri si Khargongor Menteri babat ya ketenrai ban pom ya ublang ulia thu banadu kapor bami na ying sat uni ublang shimla tre ban wan bade kadau tiap satya kumtau la kintu yaki patba bekim dei ban khuslai bekim dei ban du jingkerman namar bagla dapin be yaki jing bakla ka Dr. H. Gordon Robert Hospital klapli kalat ajing syakri blatip kum ke home care services na kebenta jang ki patba ki besyong basa hasor bat kapsol. Lapli yakni hak Jymmang kablalong ha Margaret E. Berkeley Hall jong Dr. H. Gordon Robert Hospital hak bau Reverend S. R. Dakhar ubri Senior Administrative Secretary jong KGP Assembly ulalong kumukongsan. Hak ni gesngi lai dan lang u Dr. R. Nongrum ubri Medical Superintendent ke Robert Hospital kumjuru kirang bashnong jong jau pelun wa ingdo riat samthia maukhar lumding juri maulai baki doktor ki nurse baki nong trai ke Robert Hospital. Kakin hun mau jam event network kabadai ki event management hakasin meningkong kala khot bat wer ki patba ki beit bat sngotenat ya ki jingrwa bekin wan mansngam bat ishim benta hak jingrakhe ya ki sngi ba prapulai snam jung Bob Dylan. Habikran bekla pathai Khubor uba Edwig Edi Majau ubadei unong seng ule thu bakate ki jingrakhe kan long hak arpulai trik bat karpu sau trik mentau benai Jymmang kini ki jingrakhe ke dei ke sin basan pulai blapin long de ke Lu Majau Foundation bat hak ni kinti bementa la shimtino de ke mau jam event network. Kum shibenta ke jingrakhe yak Olympic Day ke Meghalaya State Olympic Association klapin benapat ba bakan penlong yak 5th Olympic Day 10K run hak fu artrek ujuleu araja pusau keban sedang hak por ndru German step hak first ground polo shillong. General Secretary jong ke Meghalaya State Olympic Association uba faini pariat haba ay ke jingtep ke babnya ulong bagani ke jingkop mare ke long tang na kebenta ke shinrang bagi kinthei ke lakinjo yakarta ke bakhan drus nam shaneng pasan pos nam shaneng kasong pisah na kebenta ke nong job bawan ha kedan meningkong ba ar bat balai ke long san hajar lai hajar bat ar hajar. Yaki form la banyo na ka office trekam jang Meghalaya State Olympic Association na do kapor arbaje nosngi hadu kapor hendru baje janmit. Hadu praspa khandaingot ki khana school ni school ba pher jang ka Jylla kleshim binta hak state level inter school athletics meet araja pusau ka belai sngi ya ka pinlong da ka Directorate of Sports and Youth Affairs jang sarkar Jylla ringkat ka jing trailang ba ka Meghalaya Athletic Association ka blalong hak arpu atrik u Jymmang araja pusau hamadan yele kai jang Sports Authority of India hani hu shillong. Hakani kelumpung yang lekai belapli patba the working president jang Meghalaya State Olympic Association uba John F. Khatchiying ublalong kumukongsan but general secretary ba faini pariat kumusumbut kongsan lasa Kylleng di district sports officer jang ki khadartli ki district ke Jylla. Hakaliang jang ki shinrang ki ngi shimbenta ki long laispa hanya bukandaingon but sauspa khadarngot ki kenthei. Ka dorbar pelun jo kashnong erpokon kashnong kebadan Haribhoi district trashim dakarai ban belut ya bero kinong bela bar Jylla la ki de ki ba yaladap ban sengkam sengjam ni ki basyushong wai hapo put sam jong kashnong urang ba shnong jo kashnong erpokon uba em thong ni habakren chikla pathai Khubor le tho ba ka dorbar pelun klashim yakne karai hakar pui trek Jymmang arajar pusau de gijing shapin yap jong ba kermen lingdo nong lan hawai ubar Jylla ubetrei bela hagadukan bam RN Sharma Hotel keberan hapo put sam jong kashnong mentapat tu nyikmi ki Khubor na Kylleng keri. Menteri Ketenaga Kampo Ying jong sarkar India Amit Shah ulong ba arngut ki khunsim lani ki Shehzada kila tiket lupa yalade bene syuti shabari hadin ka sautrik ujuli namar bakim skong la sha shu ya ga jingshin kini ga jingkran jong Amit Shah kadai ka bau thau yo Rahul Gandhi baru Akhilesh Yadav
Ketuk ni kenta Syuabu Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi unet syaka jaka penlang Jylang jong geseng BJP ha Punjab dagi sepak ngut kinong rem ki besakut ha kaput nadu benai rempang kilatur syaka jaka long Jylang ban pelang jingaki. Kini kinong rep kedai badan hapok ke kenhun meletip kumka Kisan Mazdur Mosha batka Sumyukta Kisan Mosha. Kidawa badai ban pelat no ia ki laingot kinong rep ki bila syak kem haki pulit ke Haryana hakapor bagi penlong ia ke jingaki Delhi chalo. Ndrungut ki bru ke layap bhat sau prangot ke lamensau hading ke jing Pyrthei ke beishir khai hakwe ke karkhana chemical ke badan ha MIDC complex ha Dombi Valley ha Maharashtra. Kladan ke jing Pyrthei haduk laisin bagi yang kisam ke badan marjan ru kila kinyo namar ke jing Pyrthei ke dei ke belas sawajam haduk berayuk sengau nak ke jaga ke bejingai buan kilometer ru. Leo iya ke tedam ke bayang bagi kali pelip ding ke leher wud syak tei ke jaka. Unong apahara jangka Bharatiya University ha Tamil Nadu ulayap nakada ke jing syak kerdem hau hati klau ha Pelau jangka University. Chicken hon ki hati klau lawan rung sya Pelau jangka University kumta la pentip marma sya ketanat forest pat khamadin kinong tre jangka ketanat forest kala ban be ya ki hati na Pelau jangka University. Hendrai khamsa shipang atli ki hati kelawan rung biang kumta unong apahara la persyang ban be hidaladi hendrai ula syak thong bat syak kedam penban hawe ne ki hati bakham dom riang. Mentapat tunya phashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka criminal investigation jangka West Bengal Police kelakam unongnya taksi nakada ke jungyap jong MP ke Bangladesh u Anwarul Azim hakiyeng ke usa awai ha Kolkata. U Azim u MP u bela job laisin kenti ha Bangladesh ula jarnga na layeng la pras ngilenter. Uan cha Kolkata ha ka artrik u Jymmang ban sya Sumar berusyang wai hakiyeng sa jong parlok jong u ha Baranagar. Hendrai haka kat Southrik lolet jinglet bat umwan phasyo bat ke mobile phone jong uruk la switch off. Hendrai kat kom ke jing toket ki pulit kilap ling bagi CCTV baula wan phai syaka yeng ba usa da ke taksi ke baula bat ling ba ke am. Dei na kata kada ki pulit kila kem yu nong nya taksi ban toket benya ya u. Haka CCTV la pausha bagi dan ki beri ke bami na kete ke yeng da ke juk ke taksi. Kasinsha khadara Pakistan kelas dang ban ki phalo biang namar bagi yang persya menta kilaya teli kawe bagla thau da koi ken hun ke baklan da ka jing thmu ban pen khlam no ya ka sarkar jo Shehbaz Sharif klapen khre ban pelong da ke jing ki na do ka jing rally bat ka jing ki shongklain mongor hakini gisngi ke banwan. Kladan ke Jylang hapadang geseng Pakistan Tehreek Insaf ka Sunni Ittihad Council bat ka Jamiat Ulema Islam Fazil. U Imran Khan u bedang don mentah hapatok ula kentu yakin ilam ka PTI kibla Pyrthei ban lat na ka jing syakem ba kedai ban mi syakmat mentah ban penbet ba kilyang persya na ka bentah ka sinjam bakin shimnang ni syakman. Ka Nikki Haley ka ambassador berim jaga United States Shah United Nation ka bdairu kuwe na kibala pen krep menshwa banyak kon ya ke election president ha Amerika benta kala pentip pakan Krishan no Donald Trump. Ka Haley ka bdai ka nong India kala kren ha ka Jylang ka blalong ha Hudson Institute bakan Krishan no president berim Donald Trump ha ke election president. Kamenshwa hakapor baka yalap election yala dia kala keren ben yu Trump hendai mentapat kalaong baban yu Joe Biden u kamla u Trump shibon. U acting president ke Iran u Mohammed Mukber ula thung yu Ali Bagheri kani kumu menteri bashipor jangkatnat korbari. Kamenshwa u kani ubat kumu deputy foreign minister for political affairs. Lathung yu kani nakada ke jingyap na u Hussein Amir Abdul Lahian haga jing Pyrthei ke helikopter ka ba usong lang baru presiden. Ka United States kam so tenat halo ke jing thmu kiri Europe ban ithu no eka Palestine kum kiri ke belait lot. Ka US kalau ong badan kam banyakran penbet bah pedang ke Israel bat ke Palestine tat hado baki daya sngo thu jing mot lang. Ka US kelakran syai ba ke jing thu kiri Europe ya ke Palestine kum beri lait lot kan omon ra jing suk AA. Kajing kentot jangka US kedai hadiah ke Norway ke Ireland bat ke Spain kelarai ban itu no ke Palestine kum keri lat lot. Menteri Rang Badu jangka United Kingdom Rishi Sunak ukwa ba ke election ha UK kan long no kham kloi.
Ulai jumut UCM kebilan King Charles buun penkut no ya ka samoi terekam jong ke ying dorbar ke pemerintah hak lai potrik Jymmang ban penlong ya ke election hak sautrik unaitung badu King Charles la pedang ya ke ni ke jumut jong sunat. Ka United Nation kala ajing Ken bekidan hadu iwe point 100 million ngut ki bishakta na kada ko jing thier ulap ba bat ke jing shlei ke bajur hadu ba Afrika. Ka UN kala ai jing Ken ru ba hadu kakak nyotrik Jymmang kedan sauspa nya pulai ngut kibre kebelayam ha Ethiopia, Kenya, Somalia, Uganda bat Tanzania. Kat ba kebela patch nang pan kidan saulak shpojar lais pa san phongon. Ka Philippines kaduna hadu shilak kendai po hajar ngot kibre bantre haki jaka suma repair. Ka Philippines kaduna nadu ki doktor ki nurse ki lab technician bat ki wepat ki nang tre haki jaka sumar. Ka sorkar krasong perkhat penyekeran halo kani kaman namar babun ki nang Philippines ki ba la pendep ya ki jimpuli jongki ha kani kalan minta ki le tre penban syabari bat kedau kedai ka jingret jingseu pelat hari lejong bat kimyo e ki jimentoy kumba ki dei ban yo. Ka Norway ka nam shashu ikinang wan jungok kai ki bana Russia bikin wan ha kategori bat kini karai kan sedang ban trekam nadu katayo banwan. Ka Norway kelas sedang ban kamper king ban ai visa ikinang Russia ki basuan kai klem jam bat ka suba ba kini ki jingwan jongki kala bande ke jingwan pedre namar ba ka Russia keran ha padeng katma. Ka Norway kala hukum ya kipulen bakin kenrano ikinang Russia kiba dangdon ha Norway wat hadien balakut ke visa jongkiru. Kita kilong ki Khubor hakimat kiman kublai.